Chibai ule tun chuma hian Orience Company chungchang le product chungchang te karon soile don ani Orience Global Marketing Private Limited hi company la nau pangle thangduang takani a tuna hian kumsom na amang me kani kumsang ni som pali a Miss Helen Lalming sangin mizo te tan bulmin tran saka akai shwaina chak tak hnuaya ma kan son chak em a pathian mal som na na satak kan donga kumnga ve lek chungin mi som nga don lain Orience Company atangin motor andong to a tin kan top leader then khat te chuan Orience Company atang hian chengwai sa chuang lai te an hlo chuak to bokani Orience Company hi India company ani a kan mun pui chu Chennai a oma company factory te po India ram chunga omvekani Orience product hi Central Food Technological Research Institute Government of India in a certified ani a ISO USFDA APEDA HADSA le halal certificate te anei thlapani Orience product te hi chemical le thil thalo taksa ti chethei ti atanga siamani lova chocha ni tina kan mamo kan taksa ti sel tura chanpui thei tu damdoi pa ngai le ni tina kan thil eiten min pek theilo kan taksa in amamo si min petu ani mithiam ten an endik thlapani awangin arin tlaka thlaile theira sel tak tak atanga siamani awangin kan taksa tan chocha ani am ei ro chu na serious deuh lo nei sa te tan chuan kan ei main doctor ron phota tha a tin chocha ni ma se pum thalo le na dangwanga taksa chak lo tan chuan pumruak lain ei lo turani a kan ei chan tirin engemo in social na deute kan lo nei pal ani po in lo thon mi a lo turani a kan product te hian side effect anei lova kan ngei fak lowani po in a chezong in thok ngai lo ti sia ta tha atlang puin mizo te chu zuk le hmuam kan tinasa a kan ei le in mu mal lo nen pum thalo nei deuh vek kan ni ome kan ei chak zong ei chok maya ei chak zong om lo huna ei tlem le viau si te hi pumta na thalo em ani kan taksa a na do tu a chak lo chuan tlang shileng te kan kai ol sambi ka tunai boruwa ka phei chuan kan in ti chak thata poimo le zwal ti chu kan thathe ome kan product a hian zun thum tan dai ke le dai juice te kan neya zun thum te hian doctor dam doen ei hian an zun thum chu a controla amai ro chu an taksa a chakna a pelem lova Orience product ke ro chuan zun thuma control mai ba ka an taksa ati harwanga zun thuma wanga an taksa dang chezel turte avian sakani tin aspiros meichedam doi kan neya meichetan a tha ema chul le chikonga bok om zaingai te po aspiros an e wang hian zaingai lovin mitam takin an dampui to ani tin kalta na tha ne profit kan nei te po hi kalna tho ti chak tu ani a kala lungte om zaingai lova dampui te po mitam tak anom to ani soi mai se na ni lova mi zong zong mamo a oma home care in chung en kol na chi sang sang thlengsil na te chhuat no na te kan neya tin personal care sabon te mai phi na le toothpaste te chi sang sang kha kan nei bokani chung kwa in ni tina kan mamo te company product hi lein mang thini la product kan de piang in point om veka business volume ti a soi ani a chung point na tang chuan lo kan nei le le theize lani midang tan mal somna damna kan ni rual khan keima ni tan po alo hlok le theize lani mitam takin tu na hian an hlotlin pui me ka chung ko ebel beramang te po anom to ani keima ngei po hi Orience ka join ma chuan thil chi sang sang ka thok kwala company dang dang te po ka lo join to thin ama ero chu kan ei ve chok choka kan it zong le chak zong chu soilo mamo zwal pui le na tur po kan nei hlei thei lawani ma se tu na hian Orience Company hian kan nun min thlak thleng sak me kani chu wangin Orience product le business plan thatak mai hi tum tak tak le thok pe tak tak tan chuan hlotlin pui thei ani a join ma sa te an hlotling vek bik lova voina hian bultan turin alat lai lova kan ngai sak thata kan tum tak tak phot chuan keima ni aya join ma sa te ai po in kan kai sang chak jok dai the ani ti sherangila engtianga join tur nge ani a engtin nge kan thoang engtin nge hlote kan la kang ti chu kan la soi chun zom zel don nia